салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. имрӯз 4 апрел аст ва шуморо ба тамошои ин хабару гузоришҳо даъват мекунем. амалиёти омон дар хобгоҳи муҳоҷирон дар канори Москав ки бештар ба худсарӣ ва табаҳкории ҳадафмандона шабоҳат доштааст. бархе аз зодагони Тоҷикистон мегӯянд муҳоҷиронро аз фурудгоҳҳои Русия бесабабу босабаб бозпас мефиристанд. Ба Русӣ гуфтеса ки ти убил за деньги людей. Ман немегӯ, мега чида ҳамшаҳриёт мега киштан кодам. ва гузориши радиои озодӣ фироқро аз байн бурд. дидори падару писар баъди 30 соли зиндаҷудоӣ. вай бачаи отам будай, мара дидай. вақте ман фамилиям номша гуфтам, уже мара шинохтай. субҳи рӯзи гузашта нирӯҳои омон ба хобгоҳи муҳоҷирон дар як ноҳияи Москав ҳамла карданд. натиҷаи ба истилоъ ташрифи онҳо дарҳои шикаставу либосҳои титу парешони муҳоҷирон дар ҳуҷраҳо аст. худи бошандагон низ аз бархурди хашини нирӯҳои қудратӣ дар канор намонданд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. صبح روزی 3 اپریل کارمندان امان روسیه به هیچ آگاهی به خوابگاه مهاجران تاجیک حمله کرده درها را شکستند. بیش از 60 مهاجر را برای تفتیش سندها با خود بردند. در نوارها دیده می شود که آنها دست به پشت هم حرکت دارند. مهاجران گفتند که شیوه رفتار کارمندان پلیس با آنها خشن بود. به گفته آنها شماره کمی را با جریمه رها کردند ولی قرار اخراج اکثریت صادر شده است. مهاجرانی که جریمه شدند میگویند با ترس زندگی دارند. уже دیگه نمیدونم با کجا برام با کجا برسم دیگه. даже до магазина автона тарсида мерай دیگه نقفانه دوستان. میدونم چی روز اومد چی آورم با میدی دو سکاس همه مردم ایقا خواهم دو دیسن ایقا گفت شورید نمیدونم مجبوریم بریم دیگه. دوری داکمین نداری که همه را سرکستیم مقصد. دودان ما او روز قپیدن پاژیزم депортация زدن میگم ای چی سبب زدین میگه که میفورمون میکنیم در دست خمونه. در عکس و نوارهای دیگری دیده می شود که مهاجران دست به پشت روی زمین خوابیدند. فشار بالای مهاجران تاجیک از 1 سال پیش سخت شده بود. پس از حمله به کراکوس که در آن تاجیکان گمانبر دانسته شدند، فشار شدیدتر شده است. дар фурудгоҳи Шереметьевои Москав телефонҳои муҳоҷирон тафтиш карда мешаванд. дар ин бора ба лояи Мигрант Медиа як шаҳрванди Қирғизистон нақл кард. ӯ гуфтааст рӯзи 27 март вориди Москав гардида 13 соат дар фурудгоҳ нигоҳ дошта шуд. ба нақли ин мард нирӯҳои амниятӣ на танҳо ҳуҷҷатҳо ва аз тариқи махзани маълумот ӯро санҷиданд, балки телефонашро низ барои тафтиш гирифтанд. ӯ аз қабли муҳоҷире ки қаблан ба Русия парвоз карда буд таъкид намуд ки хуб мебуд агар ҳама ҳазлҳо ва маводи динӣ аз телефон пок карда шаванд то мақомдорони Русия бо ин баҳона муҳоҷиронро аз ҳаққи вуруд ба ин кишвар маҳрум накунанд. ин мусоҳиба афзуд ки 10 сол боз дар Русия кор мекард ва боре ҳам бо қонун мушкил надошт. аммо ин ҳама ӯро аз бозпурсӣ эмин нагузошт. он рӯз ба гуфтаи қирғизистонӣ дар толури Шереметьево муҳоҷирони зиёде аз кишварҳои Осиёи марказӣ буданд. бархе аз хориҷиён ба далели санҷишҳои чандсоата имкон дошт ки аз парвозҳояшон дер монанд. дар идомаи ҳамин мавзӯъ садҳо муҳоҷир аз қариб 70 минтақаи Русия ихроҷ шуда нисбати тақрибан 4500 нафари онҳо парвандаҳои ҷиноӣ ва маъмурӣ бозгаштааст. дар ин бора расонаи русии агентство хабар додааст. як қисми ин муҳоҷирон аз фурудгоҳҳои Русия ба Тоҷикистон бозпас фиристода шуданд ва ҳаққи сафар ба Русияро нахоҳанд дошт. бо чанде аз онҳо ҳамкорони Момул Раҷаб ва Бароит Юсуфӣ дар фурудгоҳи Душанбе ҳамсӯҳбат шуданд. ذکریالله سیدوف 31 مارت از شهر دوشنبه به مسکو پرواز کرد. میگوید در گذشته هنگام سفر به روسیه مشکلی نداشت، اما این بار او را از فرودگاه ونوکووا پس گرداندند.
نوبت خطی می‌دارم نمی‌پرسن که مثال مقصدی اومدن چیه مقصد اومدن برای کار اومدگی فلان آدرسای همون جای خوب جای کار هم ماشا فهمیده که این انجام دادیم اینم خیلی کار میکنیم اینم پیش نمیادم اومدیم میادم مرا در ایرپورت در برش داد کیسه اوجه او قریب یا 10 12 ساعت مرا داد کیسه تلفنمون گرفتگان نمیتونن تلفن خلاص اوجه باید کمش ده 6 ساعت دیگه داد کردیم گرفتم با چقتی سه امو ایدوری ایرپورت مو باشه برمگی نیستیم با 3 متر رفتیم یا جو 3 متر خیلی چیه که کابینت بوده اونجا محکم کردن یا 80 10 تا توجیک بدم توجیکا را میارن رپورت کردن با گرفته آورده سن که ما یک روز قریب در اونجا بودیم خوراک پروگ میتن همش 100%. بعد قریب 2 روز ذکری الله را با هواپیمای سامان ایر به دوشنبه فرستادند. در روسیه برایش نگفتند که سبب رانده شدنش چیست. به سفارت این کشور در دوشنبه هم مراجعت کرد اما بی نتیجه. در سند اخراجش نوشتند او درباره سبب ورودش به روسیه معلوماتی نادرست پیشنهاد کرد. ادعایی که این جوان آن را قبول ندارد. ما چیکار کردیم که شما را دیپورت کردیم یگان حجتون رو تو پاتین نکردیم چیکار کردیم گپ زنیم بگیم که یگان کس ما را پرسید خواهی ما خیلی پرابلم کردیم ما را دیپورت کردن بس پریچتا ما را دیپورت کردیم خیلی 10 نفره اینا بعد سمایلوتی ما قریب 10 رسی دیگه اومد او را جواب میتن توجیکا را جواب ندادیسم مجبور شدن مقصد توجیک بدن که مثلا پیشتمی پرابلم کشیده بود همه توجیکا را چیکیسن چشم دیدن ندارم جای کوروی کردیسن. قیام‌الدین فخرالدینوف را نیز به روسیه راه ندادند و 2 مارس از فرودگاه ونوکووا به دوشنبه بازپس فرستادند. او 22 سال است که به مسکو رواق داشت. میگوید در این مدت هرگز قانون را پایمال نکرده است اما مرزبانان روسیه این را به نظر نگرفتند. جمع کردن ایرسی ما 8 آدم گرفتن تای پادوال بردن فیسبه پراورکا کرد خیلی درو وردن ولی اینا بلوگرها گپ میزنن که دروغای خیلی یگان دروغ نیست هم اشراف سای بردن تای پادوال فیسبه خیلی در پالنی تلی پراورکا هم درو مدن خیلی تلفن‌ها را ایکیا میگه میدروه یک آدم میپرسه چیده میگه شما خیلی مقصد آدم کشته لیش نه ما خدمت پرسیدم میگه با روسی گفته است که تی убил за деньги людей من نمیگم میگه چیده همشهریات میگه کشتن که آدم خیلی خیلی وای کردن گرفتن 8 ساعت چند ساعت پایان دمان کردن گرفتن با بالا بردن محکم کردن 26 ساعت دیگه ابرادن روی کردن به یگان سبب به یگان اساس. بعد از حمله تروریستی در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، ریدها در روسیه سخت‌تر شد. به نوشته بنگاه خبری اگنس و پلیس تقریبا در 70 منطقه روسیه علیه مهاجران رید گذرانده است. این نشریه می‌نویسد نزدیک 2000 شهروند خارجی از روسیه اخراج شدند. معلوم نیست که چقدرشان تاجیکستانی‌ها هستند، ولی اصابت سر راهی با مهاجران معلوم است که در میان اخراج شده ها شهروندان تاجیکستان کم نیستند. از جمله 5 همسایه نور محمد را از روسیه راندند. و اینجا همشون در ماشین تاجیکستان اونروش تاجیک بود. همش قپیدن 5 کس بود 5 دیپورتاسیون کردن روی کردن. خود خانش آمدمش. یادش آمد سراغ خدمت رفت. صرف نظر از این وضع نور محمد راهی روسیه است. امیدوار است که سرنوشت همسایه ها به سر او نمی آید. برای سالهای 2025 مقامات تاجیکستان میگویند برای حمله کراکوس بستن راه مهاجران به روسیه نادرست است. شهنازه نادری معاون وزیر مهنت و مهاجرت 29 مارس در انجمن بین المللی اقتصادی اتحادیه دولت‌های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواستار آن شد که باید با فرمایشگران حمله با کراکوس مبارزه برد، نه با مهاجران مهنتی. مهاجران بازگشته از روسیه حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند، اما حداقل 2 نفر آنها در صحبت بدون ثبت گفت ریدها در روسیه سخت شده است و مجبور شدند به تاجیکستان برگردند. صرف نظر از بد شدن وضعیت، مهاجران تاجیک روسیه را رها کردنی نیستند. پاسخ اکثر آنها چنین است: نیمه مثلا خشلات او مثلا سیل اومد نه سیل گو از تشنه است بار یشی راست بوگان بله یشش گیره کن. فصل بهار موسم سفر مهاجران به روسیه است. موسمی که مهاجران از ادامه آن نگرانند، اما باز هم مجبورند به روسیه روند، هرچند اکنون با تعدادی کمتر. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست.
рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. шумо барномаи ахбори Радиои Озодиро тамошо доред. Як ҷавони тоҷик ки 2 ҳафта пеш дар суҳбат бо Радиои Озодӣ аз бемории ҷиддӣ ва ҷустуҷӯи падараш қисса карда буд, белохира ба орзуи деринтизораш расид. баъди нашри ин гузориш, падару писар пас аз 30 соли зиндаҷудоӣ ҳамдигарро ёфтанд. ҳоло Ҷамшед Деҳқонбоев умедвор аст ки аз ин пас аз ҳузури падар бебаҳра намемонад. Шалои Абдулло мавзӯро идома медиҳад. лаҳзаи вохӯрии падару писар баъди 30 сол дар шаҳри Ҷизахи Ӯзбекистон. Падар ма дидам ба оғӯш гирифтам, чихе ки дахрам дар кор буд, ба оғӯш гирифтам. Ҳолиам ай буш сер накардам. Душавда бараш истодам. Ҷамшеди 38 сола солҳо боз нишоне аз падар меҷуст. мегӯяд, падараш ӯро дар тифлӣ гузошту рафт. модараш ҳангоми наврасии ӯ аз беморӣ даргузашт. падар дар ин навор мегӯяд, зери фишори падарарӯз фарзандро монда рафтааст. агар боан инҷо бинам тия, ман тия қава мекунам. ман гуфтам ки ман занам кати ошти мекунам. намешавад. баъд аз марги бобо ки Ҷамшед зери тарбияш буд, ба ҷустуҷӯи падар сар кард. Радиои Озодӣ 20 марти соли 2024 дар бораи саргузашти Ҷамшед гузориш дод. ба ӯ занг заданд. Я бегаам хештак будам ки телефонам занг шид. Ва гуфт номи шумо Ҷамшеде? Гуфтам ҳо. Гуфт ки ман комментария бихонегу ман адреса додагим. банд хондам ки адреса навистай. Амхе вай бачаи отам будай, мара дидай. Вақте ман фамилиям номша гуфтам, уже мара шинохтай. Ба гуфтам метони биёӣ? гуфтам бале, мехом. гуфтам суратча рӯй кунӣ? Гуфт ки не. ихе суратча ман рӯй намекунам. биёгу мо тура интизор мешавем. Ҷамшед мегӯяд, падараш дар Ӯзбекистон оилаи дигар ва духтару писар дорад. аз аҳволи ӯ ва сиҳати нохуби писари бузургаш аз гузориш хабар ёфтааст. ай ман узр пурсид, яъне ки ман тура нигоҳ накардам. мисол аз дастархони ман сер накардӣ. мисол нони маро нахӯрдӣ. инҷа наворе ки мара дидай, 3 шабона рӯз гуфт бовар кунӣ, агар хоб нарафтам раҳата пойдам гуфт. ҳоло Ҷамшед мегӯяд, ба суолҳое ки давоми ин солҳо оромаш намегузошт ва намехост бовар кунад ки падараш ӯро бесабаб гузошта рафтааст, посух ёфт. мара гуфт, мара бубахш бачам, ман имкон надоштам, гуфт мара задан, гуфт мара пеш кардам, дафша гуфтам. ман ҳатто то дидмалётка пойда рафтам ки тура як бор ба оғӯш гирам. ба гуфтаи ӯ, ягона монеаи бо ҳам омадани падару писар роҳи дур ва вазъи сиҳатии Ҷамшед аст. ва як кас бояд паспорти ана хориҷӣ кардан, загран карданаш дар кор. ман бошам бояд рафтанам дар кор. ну маблағи ман пазирӣ намешавад. барои унҷа рафтан, ҳам унҷа рафтан ман метавонам рафтан, не ки уже ман инҷа духтуро нигоҳ мекунанд. мисол дорӯи ки ман дар кори уҷадан пайдо кардан номумкин аст. аммо Ҷамшед ки баъди сахтиҳои зиёд ба дидори падар расид, аз он хушбин аст ки дигар роҳи падарро медонад ва умедвор аст ки аз ин ба баъд падар ӯро танҳо намегузорад. вай аз Радиои Озодӣ низ ташаккур мекунад. ва имсол Иди Фитр дар Тоҷикистон рӯзи 10 апрел таҷлил хоҳад шуд. Шӯрои уламо рӯзи 4 апрел дар қароре гуфт, вақти намози Ид дар масҷидҳои ҷумъаи Тоҷикистон соати 6:30 субҳ таъин шудааст. мақомот имомхатибонро вазифадор карданд ки дар ин рӯз вобаста ба таҳияи либоси миллӣ бо арҷгузорӣ ба арзишҳои мазҳаби ҳанафӣ ва адои маросими ҳаҷ ва умра муроҷиатнома қабул ва ба сами мардум расонда шавад. инчунин аз онҳо хоста шудааст ки мардумро ба расонидани ёрӣ ба муҳтоҷон ва пешгирӣ аз исрофкорӣ даъват кунанд, вале пеш аз ҳама худнамона бошанд. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён расид. сипос барои ҳамроҳи дӯстони меҳрубон. хабарҳои бештарро чун ҳамеша метавонед дар вебсайтамон озодӣ.орг дастрас намоед. ҳамчунин саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, тикток ва одноклассники дар хидмати шумо азизон аст. то мулоқоти фардо, худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.